Kanebaza TV Mnyegwanga, nebaza UBC TV, nebaza Radio Kwenkola 90.8 Metro FM esajiliyo. Switch anko. Kanebaza koti ya makolo walero, temunda bangako, mwangu ya kalubiza milioni namba zambate. Mwichuru magene yete, mulongo ya bikola, elementi mulongo na jikuse, ye mulongo aliwa. Mulongo na kuse elementi. Katimbula ko motoka, bola bola ya kubaka hivyo mwana wa mama. Tumela kumuchara ngoli wanongo inedivu nengo za kiss na chakulema baiba kukish na musajja ngolo olimu ala pale limwetuli wakeso kola weso kwa usalako usalako tena bagamba ngo 2 August nsako useko atabili musamu mami kukate kusasira atugamba amaziga g'abakyala Serena Hotel mujye male omukazi akabatya omukazi yakolatya namulindwa ngakaba ngapani bazikasuse namuli akabatya Amelia namala yakolatya netendete tumamire olomweleta mukyala ate ali beautiful netendete sawu mugaga kale bikole Zeremo sango ni nyakera nogenda nalina tebeke yokune besandunia nyakara rubenga manyani boruma yenzo mabata marangenda sichokani nakalenda Januari talivuka Desemba zenangeza mona nemabagambe chanya kaute kama nagenda richi sichokani nakalenda